we can start reading the word of God. It's from the book of Isaiah chapter number 66 verse number 5 to verse number 9. And kufundeka kanjena egameni lenkosi. Yizwani izwi likaJehova nina enithuthumela ngezwi lakhe. Abafowenu abanizondayo abanixosha ngenxa yegama lami bashilo bathi makazidumise uJehova ukuba sibone intokozo yenu. Kepha bona bayakujaba. Yizwi lomsindo elivela emzini, yizwi lasethempelini, yizwi likaJehova ephindesela izenzo zezitha zakhe. Verse number 7. Isiyoni lingakabi nemihelo lazala, lingakehlelwa ngobuhlungu labeletha umntwana wesilisa. Ngubani ozwile okunjalo na? Ngubani obonile okunjengalokhu na? Izwe lingazalwa ngosuku olulodwa na? Isizwe singabelethwa kanye kanye na? Ngokuba iSiyoni lithe lisenemihelo lazala abantwana balo. Mina ngiyakusondeza ekuzalweni ngingazalisi na, usho uJehova. Mina engingozalisayo bengiyakuvala na, usho uNkulunkulu wakho. Amen and amen. Amen and amen. Yizwi lenkosi lelibathandekayo esilifundayo incwadi kaIsaiah umprofeti odumile, umprofeti omkhulu eBhayibhelini, umprofeti esifunda ngaye njalo njalo. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngaye ngeJerusalema, masikhuluma ngeJerusalema also sikhuluma ngeSiyoni. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu mawufunda amavesi angenhla ukhuluma ngezulu elisha nomhlaba omusha. Siyambonga uNkulunkulu sihambe nathi kule lockdown through le COVID-19, i-coronavirus esishanise ngamakhanda, but uNkulunkulu wenza icebo lokuthi thina sikwazi ukuhlangana kanjena sithandaze kuNkulunkulu ophilayo, sibiza uNkulunkulu onamandla, sibiza uNkulunkulu ongikhona, ozikhonela ngokwakhe. Uyena izolo, uyena namhlanje, uyena naphakade. Ngaphandle kwakhe akuvela ngalutho. Manje ke uNkulunkulu mayikhuluma noIsaiah umprofeti kwiJerusalema noma umuzi waseSiyoni, ngithanda uverse number 5. Uverse number 5 uthi yezwani izwi likaJehova nina enithuthumela ngezwi lakhe. Uthi ke uNkulunkulu abafowenu abanizondayo, abafowenu abanganithandiyo, abafowenu abanifisela okubi, abafowenu abanoshayo ngenxa yegama lami. Ngazi namhlanje uNkulunkulu ubeke lento yokuthi through iCovid-19 noma le situation nale lockdown, abantu abangamazi uNkulunkulu babone ngathi uNkulunkulu akekho, babone ngathi uNkulunkulu wethu uthule, babuza ukuthi apha amakholwa, abapha abefundisi, baba nemibuzo eminingi ngoba aba-understand the operational systems of God. Lithi iBhayibheli babuza bathi uphi lo uNkulunkulu? Kwangathi uNkulunkulu akekho kanti ukhona, ukuthi indlela asebenza ngayo, indlela a-operate ngayo ayifani nendlela yabantu. Yikho obhala kangcono athi ezami indlela akuzona ezeni indlela, athi neyami imicabango athi akuyona imicabango yenu, athi nokwami ukwenza akusikhona ukwenza kwenu. Uthi ke yizwani izwi nina enimesabayo uJehova, yezwani izwi nina enithuthumelayo ngezwi lakhe. Uthi ke uNkulunkulu mayekhuluma ngomlomo kaIsaiah uthi abafowenu abanizondayo, abafowenu abanixosha ngenxa yegama lami. Ngoba lento kaKristu, lento yokukholwa yenza ukuthi ungathandeki kwabanye abantu. Lento kaNkulunkulu yenza unganambitheki kwabanye abantu. Lento kaNkulunkulu
kaNkulunkulu yenza ube rejected, lento kaNkulunkulu yenza kubantu abangamazi uNkulunkulu ube yisitha kubona ungesitha, lento kaNkulunkulu yenza sometimes wenyanyeke kubantu kodwa ungenayo inswebu yokunyanyeka. Lithi iBhayibheli yizwani nina elithuthumela ngezwi lakhe, yizwani nina elimesabayo uNkulunkulu. Uthi bheka abafowenu abanizondayo, abafowenu abanixoshayo, uthi ngenxa yegama labo uthi bashilo bathi lo uNkulunkulu akayidumise yena. Oh, the devil is a liar. The devil is a liar. Ngamanye amagama kwangathithi le verse libhalwe ngo2020, le verse libhalwe ngawo lo nyaka la engathi amasonto avaliwe asikwazi ukuyokhonza because of the national situation, the national disaster. Kwangathithi abangamazi uNkulunkulu bahlekisa bathi amasonto avaliwe, bathi lo uNkulunkulu uzoyidumisa. Angazi lo uNkulunkulu walibhalela lezi khadi le verse na, bathi ke lo uNkulunkulu uzozidumisa yena. Mandala baya kalabashata kasha, uthi uzozidumisa yena. Thina ke bese sibona intokozo yenu nina enithi niyamkhonza, sifuna ukumbona lo uNkulunkulu eyidumisa. Washo ukuthi the devil is a liar. Ngamanye amagama indlela zikaNkulunkulu azaziwa umuntu. Wavala la uthi kuvula la, wavala la uthi kavule la, wavala la uthi kavule la, wavala la avule phezulu. Asinamsebenzi ukuthi izindlu zivalekile, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi simdumisa emakhaya ethu, simdumisa endlini zethu, simdumisa namafamilies ethu. Noma ngabe sikwi-lockdown kodwa yena uyadumiseka, ngoba lo uNkulunkulu akadeterminwa zindonga. Lo uNkulunkulu akadeterminwa i-address, i-physical address, but lo uNkulunkulu udumiseke ekuseni, udumiseke emini, udumiseke ebusuku, udumiseka kumnyama, udumiseka kukhanya, udumiseka kwehlela, udumiseka kwenyukela, udumiseka abantu bekhona, udumiseka abantu bengekho, udumiseka unesixuku, udumiseka uwedwa. Bathi abasizondayo lo uNkulunkulu akayidumise yena, bahlekisa ngoNkulunkulu, bahlekisa ngalo Thixo wethu. Bathi ke nina sizoyibona intokozo yenu, ngoba kwangathithi intokozo yethu isethaneni sihlangene. Athi uDavide ngajabula, hayi ukuthi sajabula, uthi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Indlu kaJehova wena uqobo lwakho, because you alone, you are a church. Wena uqobo lwakho nje ukhona, uyithempeli likaNkulunkulu. Yike iBhayibheli lithi anazi yini ukuthi le mzimba yenu iyithempeli likaMoya oNgcwele ahlala kuyo. Athi ke uma umuntu engcolisa le thempeli lomzimba wakhe, lithi noNkulunkulu nawe uyakumbhidliza. So ke ngamanye amagama uthi uIsaya banizondayo baxolodile, bathi siyoke sibone ukuthi lo uNkulunkulu uzoyidumisa na. Athi nina siyobona ukuthi injabulo yenu izoba kuphi na. Kanti abazi ukuthi sikhuluma noNkulunkulu, sikhuluma noNkulunkulu. Athi mayebhala uverse number 5 athi sebekushilo konke lokho uthi kodwa bazojaba. The enemy will be disappointed. The enemy will be disappointed. Isitha sizojaba ngoba simkhonza uNkulunkulu, kuthiwa sikwi-lockdown, samdumisa, sambabaza, sakhuleka kuye. Besethi ke uNkulunkulu izwi lensindiso elivele emzini, ukuthi izwi lethempeli, izwi likaJehova ephindesela izenzo zezitha zakhe. Ngithanda uverse number 7. Uthi uverse number 7, iSiyoni lingakabi nebihelo lazala, lingakehlelwa ngobuhlungu labeletha umntwana wesilisa. Oh my God, oh my Jesus. Uthi uNkulunkulu abakhe iSiyoni iJerusalema, ulithi iBhayibheli lazala lingakehlelwa ubuhlungu, lingakabi nayo imihelo, lingakabi nawo ama-labor pains,
lingakazizwi insaka zokuzala kodwa la selibelethile uthi uNkulunkulu abami nibagada la kodwa baphume ngenye indlela ngoba mina nguNkulunkulu omangalisayo uthi Jerusalema lavele lazala lingakabuzi ubuhlungu lavele labeletha insaka lingazizwanga ngoba bakaNkulunkulu bateta before time abakaNkulunkulu ama-pain afika muva sebabeletha ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu iJerusalema uthi lona lavele lateta inhlungu lingayizwanga lateta ama-labor pain engafikanga lateta impawu zokubeletha bengazizwanga onanda labayeketere besanda irobo sahana labashaka usathane usibambela singabambeki khona wacabanga ukuthi pain yokuhlala emakhaya wacabanga ukuthi pain ye-lockdown wacabanga ukuthi pain yokungahlangana endaweni ejwayele ukuhlangana kuyo izoba yipain kanti abakaNkulunkulu bona babeletha bengakafika ama-pains okusho ukuthi they give birth before the labor pains ama-labor pains afika muva izinto asebeyitentile uthi lazala umntwana wesilisa ngizomemezela mntana sekhaya kule mvuselelo ngizomemezela kuwe ukuthi ungabusakhala wena izinto zalesi sikhathi inkosi yakwenza wayibeletha singakafika isikhathi sepain iJerusalema lizala lingakafika ama-labor pain afika muva into esenza singabi nayo ifiye eyokuthi izinto zethu sesazibeletha sayiteta zivele enkosini sayibeletha bengasibonanga sayibeletha bengazwanga ukukhala kwethu sikhaliswa yipain by the time ipain ifika kodwa lokho ebesikhulelwe kusuke sekusentendeni yesandla sethu. Oh, somebody shout an amen if you hear me. 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 Uthi Siyoni lingakabi nemihelo uthi lazala uthi lingakehlelwa ubuhlungu labeletha umntwana wesilisa ngizothi kuwena mntana sekhaya ezakhe izinto izinto zemfihlakalo ezakhe izinto ayifani nezezwe ezakhe izinto ayifani nezomhlaba ezakhe izinto mawuzwa ama-pains ezinto kufanele uyibelethe ukuthi sewukade wayibeletha zona sezaba khona ngoba kaNkulunkulu kuba yivice versa mandalaba yekhathalaba eshetelebe siyahandalaba ya mundalaba yekethalaba sandalaba rikhathalaba sa uthi ke ubani oswile okunjalo na ubani obonile okunjengalokho na uthi izwe lingakazalwa ngosuku olulodwa na izwe lingazalwa ngosuku olulodwa na isizwe singabelethwa kanye na uthi ngokuba iSiyoni lithe lisenemihelo lazala abantwana bakhe iSiyoni lithe lingakabi nemihelo lazala abantwana bakhe ngamanye amagama lingakawezwa ama-labor pains but abantwana babo laselibazeza lingakayizwi inhlungu yokubeletha kodwa lokho elikubeletha kwasekukhona after these 21 days of prayer revival already we have received what the Lord has promised us. Oh, emva kwalo 21 days sesikwamukele inkosi ekwethembisile sesikufumene inkosi esikuthembisile asikakubambi ngezandla kodwa siyabona ngamehlo kamoya iSiyoni lazala abantwana balo lingakafiki imihelo ngizomemezela kuwe ngizothi before kufika inhlungu qaphela ukuthi yini inkosi into esiyenzile ngawe ingakafiki ukukhala yini osuyibambile kungakafiki inhlupheko yini obusuyibambile zingakafiki izinyembezi yini inkosi ebisikwenzele yona kungakafiki ukuhlupheka yini inkosi ebisikwenzele yona ngoba bakaNkulunkulu abakaThixo kuthi imhelo ingakafiki bona bese bedeliver abakaNkulunkulu
kuthi inhlungu zokubeletha zingakabafikeli kodwa bebese bebeletha abantwana babo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usinikeza ihope yokuthi bantwana basekhaya, whatever you are going through, the devil ube ne-miss call ngoba noba ngakhalisa manje kodwa zikhona izinto inkosi ekubambise zona. Noma ngakhalisa namhlanje zikhona izinto inkosi ekufumbathise zona. Noma namhlanje ungasokola kodwa khona izinto ezinhle inkosi ezenzile ngempilo yakho. Kwakhona lokho ukuthi uyaphila, kwakhona lokho ukuthi uvukile, kwakhona lokho yokuthi ulibonile ola namhlanje kusho khona eyokuthi abakhe basala ipain ingakafiki. Le pain oyishwayo isignal yokuthi sekukhona inkosi ekwenzele khona. Le nhlungu oyishwayo isho ukuthi kukhona usimakade akwenzele khona. Webathandekayo, ungakhaliswa ipain oyishwa manje kodwa jeqeze emumva. Yini inkosi ekwenzele yona before ufike kulesi sigaba sokukhala na? Yini inkosi ekwenzele khona ungakafikwa umzuzu wokubalisa? Yini inkosi ekwenzele khona ungakafikwa isikhathi la khona umbone ngathi akekho? Ngamanye amagama kithi esikholwayo, before kuzaleka inhlungu, before sizwe inhlungu, inhlungu izothi jeqeze emumva ubuke ukuthi inkosi ikwenzeleni. Lathaba shandala basakha. Inhlungu isho ukuthi bheke emumva. Le nhlungu odlula kuyo ayisho ukuthi uzofa, ayisho ukuthi kuyaphela ngawe, ayisho ukuthi is the end point, but izothi cinga ukuthi yini inkosi ekwenzele yona ingakafiki ipain. Ngoba wena Jerusalem uzala abantwana bakho besilisa inhlungu ingakafikeli. Ithi inhlungu ifika wena suke sewukade uqedile ngalokho obuzodeliver emhlabeni. Ngithanda uverse number 9. Uthi uverse number 9. Uthi uverse number 9, mina ngiyakusondela, ngiyakusondeza ekuzaleni, ngingazalisi na, usho uJehova. Mina engingozalisayo bengiyakuvala na, usho uNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah. Uthi uNkulunkulu bengiyakusondeza yini ekuzaleni kodwa ngingazalisi na? Uthi uNkulunkulu mina bengiyawubasondeza yini abami esimeni sokuthi kube nezinto abayizalayo kodwa bangazali. Manda labayetha labahonda libo shatha labahanda labayeka. Riko torobosi handa labayenda lebebesi handa lababosi handa lababa ekerebesi ondolo bobo shanda labayanda ikerebesi ondolo bobo shanda labayenda riko torobosa handa labayenda iribosi ondolo bobo shanda labayaka. Hey, libo kala babenda lababa mushata karabayeke terebesi handa libobosa handa labayeke terebesia mushata labayeke terebesiondo libobonda labayakanda labayenda itekerebesi handa labayakata. Wena Jerusalema uzali inhlungu ungayizwanga. Wena Siyoni ubelethe inhlungu ungayizwanga. Wena ongowami uthi bheka izitha zakhe ezisondayo uthi ngizosimangalisa, zizothi ilindele ukukhala ngokuthi uyabeletha. Kanti sewukade wabeletha, kanti sekade wayithola izinto. Izomemezela mntana sekhaya yokuthi le nhlungu oyishwayo, izomemezela mntana sekhaya lesimo odlula kuso, izomemezela mntana sekhaya lempo obhekene nayo ayizange uzobulala izinto nazo kodwa isayini yokuthi khona osukubelethile. Ngamanye amagama funa ukuthi kuwena sesiyemthandazweni qaphela inhlungu odlula kuyona ingabulali izinto uNkulunkulu akuzalise zona ungakayizwi inhlungu. Qaphela ukuthi le coronavirus ayibulali izinto uNkulunkulu ayiqale kuwe. Qaphela ukuthi empilweni yakho
lesimo esikuso asibulala umntwana njengabesifazane elithi iBhayibheli balala ndawonye endlini eyodwa benabantwana omunye walala phezulu umntwana wakhe wafa. Qaphela izimo odlula kuzona mntana sekhaya, qaphela izimo obhekana nazo yokuthi azibulali yini into uNkulunkulu ayizale ngawe ungakayizwi pain, ngoba thina bakhe sizwa ipain emva kokudeliver. Asiqali ngokuzi pain sisazodeliver, okusho ukuthi ngamanye amagama in the pain we are getting excited, in the pain we magnify his holy name, in the pain we glorify Almighty God, in the pain we worshiped him. Ngimbonile uPaul benosila bekuyipain yejele, but azange bakhulume ngejele. They started to worship the Lord, they started to worship God. Ngimbonile uShadrach noMeshach no Abednego walking freely in the fire. In other words, baqala bayizala lento yabe yamandla bengakangena emlilweni, bathi noma thina singangena emlilweni bathi lo uNkulunkulu uzosikhulula. Bakhululwa bengakakhululwa. Uthi uJobe ngiyazi umhlengi wami ukhona, athi nakuba sekushabalela inyama yami, athi kodwa luyokuma. Wambona uNkulunkulu engumkhululi engakamkhululi, ungena kwipain usayizela inkululo. In other words, what you see now, okubona manje uJehova udidizitha, okuzwa manje uJehova udidizitha, okudlula kukho manje uNkulunkulu udidizitha. Zikuzwe ngathi uyakhala, ukhalishwa isimo ozobhekana naso kanti kade wahlula, ngoba wena Jerusalema, wena Siyoni uzala inhlungu ungayizwanga, uyizwa inhlungu sekuzele okufunayo. Ngamanye amagama into kaNkulunkulu iyaphambana nento yabantu. Into kaNkulunkulu ithi cross the currents. Into kaNkulunkulu ayifani neyabantu. Abantu bathi bekulindele lapha ya uNkulunkulu akukhiphe lapha ya. Abantu bathi bakulindele ukuthi umi phambi kolwandle olubomvu, uNkulunkulu avula indlela olwandle olubomvu. Wena Jerusalema, wena Siyoni, wena ufikelwa inhlungu emva kokuzala kwakho. Usuzela abantwana bakho besilisa, usuzela abantwana bakho besilisa abanembewu carry over. Ngamanye amazwi masivala lemvuselelo ngizothi kuwena mntana sekhaya, ungakhali empilweni yakho, ungakhaliswa izimo ungakazali, izimo ezibuhlungu ezifika ungakayizali into uNkulunkulu afuna uyizale empilweni yakho. Zona lezo zimo ziyinkinga kuwe, kodwa uNkulunkulu wenza sure yokuthi wena amandla onawo yikho. AmaHebherukazi angabahlengikazi athi enkosini uFaro, laba banamandla ngoba laba bahamba noNkulunkulu, laba banamandla, laba bazala isikhathi singakafiki. Sithi sibalindele ku9 months, bazale ku7 months. Sithi sibalindele ukuthi bazophumelela ngo2021, baphumelele ku2020 ikhona iCoronavirus. Laba banamandla sithi sibalindele ukuthi bayoze basebenze ukuze baphumelele bengakaqashwa. Laba banamandla sithi sibalindele yokuthi into yabo iyophakama ngoba khona babasizile. Sibezwa bethi uJehova ungumsizi wami, uJehova ungumalusi wami, ngoba thina siphambana nezimo asifani nabantu bonke. Jerusalema, wena ipain yakho uyizwa sewuzele, awuyizwa usaya exaleni. As I close, I want to say to you, yonke inhlungu odlula kuyona, sonke isimo odlula kusona, yonke into ekhalisayo umntana sekhaya, yonke into obhekene nayo, ubhekene nayo ngoba uNkulunkulu khona izinto asezenzile ukuthi nje wena ungumuntu njengami. Uma kufika izimo ezibuhlungu ubona ngathi uNkulunkulu ukushiyile. Uma kufika izimo ezikhalisa umhlaba wonke nawe ukhala kanye nawe, kanti uNkulunkulu khona izinto asayizala empilweni yakho. Wayizala amaqedwe uNkulunkulu zaba khona. Yona lento ukuthi ukholwe singakafiki lesi simo, uthi kudlula enhlungwini, kodwa usukwazi ukuma ngokukholwa. Usuthi lo uNkulunkulu uyaphila, usuthi lo uNkulunkulu unamandla, usuthi lo uNkulunkulu uyanqoba,
usho ukuthi lo uNkulunkulu yikho konke kimi. Ingoba khona amandla owathola wazala izinto zakho, wazala into zakho imhelo ungayizwanga. Bathi abantu belindele ukuthi uzokhala. Uma owesifazane ezobeletha, uma owesifazane ozoteta, ubona ngani usezoteta? Uzwa ngama-labor pains, uzwa ubuhlungu angakaze abuzwe, abamba aqoqa impahla zengane ayilayishe esikhwameni aphuthume esibhedlela noma ekliniki. Kodwa uthi uNkulunkulu abakhe mabezoteta izinto ezinkulu, mabezozala izinto ezinkulu, abezwa pain, baqale bazibone seyizelwe. Ipain ilandela ngemumva. Ipain kithi iyisimboli yokuthi khona